Kadorbash nong Waksid, Southwest Khasi Hills District, haka lai tarik ujemang arja arpusau kala pen ko buram yo hybrid ilambok khar khat lai snam karta, kumu riu slur halor ka kam slur jong u, haka bawla plat im ya koi ka khna samla ka bakarteng ka sapi ban roi thongni, khat san sam karta, na ka jingam jelop hawa rilang, men haka arpoi tarik uyayong arja arpusau. Hakatai ka arpoi tarik uyayong arja arpusau kasnong Waksid kala yam riu hadin ba arngot ki khna samla, kata ka shabak men lang wan yang khan rius nam karta, bat ka Aisha ban kemen thongni khat saus nam karta, kila ngam jelop no hakoi ka thuai hawa rilang, ka baki kot ka thuai bray meret kat ba kidang ya jingi. Nalor kene ka Dorbash nong Waksid kala pun ko buram riu sluru ya weu rang ba uba lambok thongni ubla jingi bat lech sei marwai ya kitei ki artli ki mat yap. Hakatai ka jingjia ka sapi ban roi thongni ka bade ka henman try jong ka Aisha ban kemen thongni kala no lang support thuai ban yarap yala ka jong ka para henrei kala sha tan lang support henrei donbok bala wan lap u hybrid ilambok rakhar ubla jingi support bat plat empat yaka. Nalor ka Dorbash nong Waksid kiwei ki bala pen ko buram yo hybrid ilambok dakhar ki kenthop ya ka seng samlash nong Waksid ka Social Economic Life and Development SELD Committee jong ka jinga seng samla balang Presbyterian Waksid ka ya Trailang Village Organization ka Waksid Sports Club ka Waksid Government LP School ka Banri Kenti LP School bat ka Church of God LP School. Hakani ka sngi lai don lang u Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District u bati lengwa kumukong san haringkat ka jinga don lang ka kong e saukme SI Maukerwat Police Station, but kumjuru ki officer napo ka District Child Protection Office, District Social Welfare Office, but Block Development Office Maukerwat. Saya kalas na wasi, bu yo dalam dok hal kalas na kata, buk rim sulut, lo pelajem ya kata kiban roy tongni, na kajingam jelop kawarilang kata atway tarik kebel arjam atau sah. Blend. Sang samla belang kesulian wasi, kai kusnam riuslur, yu elambok dekar, kalai senam kakarta, ubala pelat ya i sapi bandroi thongni, nak jingam jelop hawarilang hakar kue tarik, berai masau arjar apsau, ublay kurkue pi. Traditional delivery for selling sapi bandroi thongni from running at Warilang. May God bless you. Waksid Church of God LP School kasngabu ya kecil shulor ilambok dekar kapai senam kekerjaan kasnung Waksid ubala pelak jem ya kasapi bandroi tuni na kecingam jelok hawa rilang hak arway tarik April hajar apusau play unang kerkru ya bi Waksid Church of God LP School. Ka jinglong rangba ha kaliang ka jingbo jing perkhat ha ka ba phiklam so benu chu ela ka jong ka jingim but blay udang ep kum ka kerteng ilambok kum taru piwan ra ya ka bok piwan ra ya ka buram ya ka snong ka thau ya ka yeng hi barok wei kum ka dar barsnong tang ka wei ka long ba nungkong ni ainu ya ublay Yayu yublay ubalapak, yau ni uknarit, balai poi ha katei kawa. Lemda ublay sempa yau ni uknat, bal poi ha katei kawa. Kai jing yam briu jo kai snong jo mi ha katei kapor, kanong arsya ya ka bangiyam ha katei sni arpoi tari. Namar ba kumbay usngau krasei betapolai. Ia ka wei ka mensim ka koridor. Katai ka wei ka mensim ka koridor ka pipir pelat bat pipir sei. Kalong bakan tei ia ka nong ba ka kram. Pasal ka wei ni sngo benong. Ba ublei ula khot kerpang ia ka karten ju pi elambo. Ba pinulong kum urusulur. Ha ka bakum kane ka karta ju pi. Lemda kajing yaram berkajing telenti kajong blay ngisngau ba ki ke baro kilom lenoi hanrei kum ki briu ngidon kajing sania hau numbu nong thau nanta sakoi pat kalong ba kum kadar bersnong ngipa ia kamasai tak kabasai kurwo ok basai
hapi u hebrit elambok dikha kador barsnong reka kasnong hi barok away elambok kanong kakti kabyang kakti kamon na kabenta jongki kung udong song snong hawa pidon hakan no kabenta ngikloi ya kaban semran ngikloi ba nginyele na kabenta jongki ya kini ke National Award kebahan saai da i Presiden Jonggari India. Paya kini ke National Award na penbaik daga Indian Council for Child Welfare juga Government of India. Dengan tentu EP kena ngelam senong kemat tengkat i bahayang wasem jeng i embok langkar ba in one's office but ini rap EP hakilang barhoi ke banila banirap bangin forward yakni application jeng pi Shadu Shah Delhi. Masmo borong ro ya ki ya ka longiang ya ki ya ka longiang jong new hybrid kibala kha yo new khana uba dan kasap kaba ubre ula bu hau baula ban peni ya kikam kiba khrau ya kam kaba kam seluruh kebangin ya tip hi bro nga ket biang ya kini ki ya uni elam hybrid elambok iba thongni bat ki bhai masam jong ki bar ki ba ya dan banta bat kini armut te ni se tristam pan urlong kumbang iba LG mana ba kani kam kan urlong no ham ni san Januari te nginya prestek ini kam bahkan kai kebanginnya kabe kebangin pinti kanong kam Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya